Ko tīmata te whakaaturanga ahu whenua nui o te motu ki roto o Kirikiri roa I te rohe o Waikato. I reira, a Hinerangi Goodman e mātakitaki ana I ngā mahi. He whakaaturanga kākahu pēnei I tēnei I tapaia ko Hinemoa, nā ngā tauira o te whare wānanga o Aotearoa I whatu. E hāngai ana ki te aroha nui o Hinemoa o tana ipo atu tāne kai. Ko tēnei nā e whakaatu ana I te ekenga o te taiohi ki tōna taumata huritau, me tōna pakeketanga. He wahine tino a tāhua, ko hine pūrotu tēnei me tōna ao o te humāria me te aroha nui. I tēnei tau, e rima te kaumā ono ngā me uru atu, ki roto I te whakaherehera o tēnei o enei kaupapa. Ai. Koe wa tau I a e nei te wānanga e whakahaere ana I e nei whakataetai ki e nei rā ahu whenua. Me te aha, ko ngā tauira nā mea e tino hariko ana. Most of our kōrero that we've got that matches our garments is mostly to do with environmental issues and just looking after our environment and just being aware of political issues that impact on Māori. Awesome to see our kakahu on the catwalk. We all think we're winners, but at the end of on Friday we'll know koe toa. So we've got their winning garments in a preview show prior to our main event, going with garments as far back as 2002. Aha kua tangohi atu te wahine mai te whenua, e kore te whenua e ngaro. Atu I te rā nei tainoa ki te rāhoroi e tū mai nei. Kāre hoki e kore ka tāpara atu ke te maha o ngā tāngata. Ka haere mai ki konei ki te mātakitaki I te maha atu o ngā whakaaturanga. Ka tikara, me he taonga ahu whenua tāu e hia ana, tiro hia ake kai konei e tū ana. Ko Hinerangi Goodman, mō te karere.